Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pakiabi tala karing kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat dadi, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Christian Rona Gomez and family. Jose Pepe Hison, Honorata Kabigting, Roland and Evelyn Mateo Yadaw, Mr. and Mrs. Nicasio Lagman and family. Birthday Thanksgiving Daddy, Renselin May Cura, Reniel Meneses, Mark Francis Bayani, Josephine Mateo, Joselito Velasquez, Evelyn Buhay. Successful board exam for Reginald Yadaw. Speedy recovery, Garcia family. Healing, Bel Trinidad, Mario Supan, at Lina Bonus. Special intention, Joe and Rose Tolentino. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior and Junior, Santiago, Erlinda, Jose, Monseñor Tans, Aquieda, Monseñor Mario, Conrado, Villamor, Marciano, Dorotea, Juanita, Francisco, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Nida, Ramon, Fernando Senior, Jenaline Cabiling, Jerome 40 Days, Erlinda, Jason 40 Days, Luceria, Jesus, at Adel. Makiabetan po kindalita pamukulat. Kilagin ang po ng anak, ang po ng Banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ni Ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal na Espiritu, mantabay ak kakaingan. At kekan timurin. Mayapayabak kay po. Mayapayabak po amo. Morning. At holiday na. Rizal Day pa lang yan eh. Rizal Day. Aldo ng kamatayan no si Rizal. Ano niya, pangadi tayo po yung kaladuan. Hayapi tayo namang karing kaladuan. Kabang at yuta mo po kayong kanama oktaba, niting panauning Pasko. Yabatang abebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, marapat mo yung pagsisyan pa at pagkalungkutan ding nanumang kasalanan ng gewata mo, manyata pantawat at pakalulu king Ginoo.
Ginong Yesus, tatas mo kami, king bayong biye, Ginoo pangalulo. Ginoo pakalulu. Ginong Yesus, patawaran mo rin kasalanan mi, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, pakanan mo kami, king kekang katawan at daya, Ginoo pangalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may pahintuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daling kasalanan tamo, dala nakatangan sana, king biye, alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, sa may pahintuto, itimawa na kaya sanang iba't king sa jaming pangayalipan, king kasalanan, at ipagdalang bayong biye, kapamilataning makataw ng pangabait ning anak mo. Itihadan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemot ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat, San Juan. Balu tamo king akikilala taya ing Diyos, nung tutuparantala rin kayang kautusan. Ing sasabing balu ke,
Dapot nalapamintuan tingkeyang utos, iti malaramya at alayo keya ing katutuan. Dapot ing tutupad ka ring amano na ning Diyos, ganap na ing lugod na king Diyos. Makanyan tamong abalo king ya atyu kaya katamo. Ing sasabing manatili king Diyos, sukat yang mibyebe kalupan ning biyenang Heso Kristo. Pakamalan kong kakaluguran, eya bayong kautusan ing susulat ko kaya kayo. Nune ing sadyang kautusan, aatyu kaya kayo, manibat na king minuna. Iti ing dimdam yun ang mi panaral. Makanyan man, iturang yeng bayong kautusan iting sulat ko kaya kayo. Bayo ya, uling lilipas na ing karalumduman, at saslagne ing tune sulu. Ing katutuan iti mayakit king biyenang Kristo, at mayayakit mo naman iti kaya kayo. Ing sasabing atsuking sala, dapot kasama ni ing kayang kapatad, iti atsuya king dalumdum. Ing lulugod king kapatad na, manatiliya king sala, at eya maging sangkan, king pamikasala ning kapara ng tao. Dapot ing ninumang masama king kayang kapatad, at tsuya king karalumduman. Lalakadya king dalumdum, at enabalo ing kayang pupuntalan. Uling binulag ni ning dalumdum. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Busta niyang tumula ing banwa, busta niyang magsaya ing yato. Busta niyang tumula yung banwa, busta niyang magsaya yung yato. Dalit kayong bayong dalit king Ginoo, dalit kayo king Ginoo o meto yato, dalit kayo king Ginoo at puryanye. Busta niyang tumula yung banwa, busta niyang magsaya yung yato. Ihayag yu aldoldo ing pamagligtas na kaya katamo. Ing kayang kayo payan karing bansa, ipasyag yu, at ding magkapagmulala ng dapat na karing sablang tao. Busta niyang tumula yung banwa, busta niyang magsaya yung yato. Ing linalang king banwa, iya ing Ginoo. Makapadurot kaya ing ligaya ang pongkamalan. Kayo payan at legwan. Ing atsukeyang templo. Busta niyang tumula yung banwa, busta niyang magsaya yung yato. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Ing amano meging tawya, at me kiyagom yang kaya beta mo. Karetang tinanggap at meniwala kaya, pigkalob na ing karapatan, maging anak no ning Diyos. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kaunti mo rin, pamamasa kay may pabalita ag pangkang sanwan. ligaya kaya ka o Ginoo.
King panahon na ito, atin muna mang meto nga propetisa, karin ing lagyo na Ana. Anak ng Fanuel ay iba't king tribo ng Aser. Metong yang babaeng tutunang matua, at kay utos ng 7 banwa ng asawa na. Kay ba't may balo ne, kilubding 80 at 4 banwa. Ebitas ang mama ko king templo. Aldot bengi sasambay king Diyos, king kapamilataning pamagayuno at pamanalangin. Ketang oras mo namang ito, dinatangyat pe pasalamat king Diyos. Migsalita tungkol king anak, para karetang manaya, king pamagligtas na ning Diyos, king Jerusalem. Inya nga to paranda na ing sablang adwana ning batas ning Ginoo, migbaliglan Nazareth, Galilea, ing balendang Tibuan. Ating anak may ragulyat, meging masikan. May muyang kabyasnan ating grasya ng Diyos at tsukaya. Ing mahip ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurihan kay ako, Kristo, magramdam tampo king umilyo. Mahipayabak pa si Bay po. Merry Mahipayabak Christmas, Merry Christmas. Oh. Ay pala, San Juan yung binasa akong gospel, San Lucas yun. Kamusta na po yung Pasko yun? Mama Maniklo na pa rin anak kayo, tingko pang Babia Ginaldo. Apong piseng mami ako pong Aguinaldo. Sister Merlin, tingkang pamye, iba pang ruming kaya kanini, anak mandarandaman. Mandarandaman. Ako po, may mag-relax ko pa mo. Niya, tama, may kami sa kaya nga may labas sa Duangaldo, may relax ko pa. Itapangin ko pa, may gising maranon. Baka mo, may balik pa mo itang disposition ng katawang ko bayo may simbambingi. Waling aliwaya po epekto yung simbambingi, kaya kaming pari, itang puyat ang pong pagal. At ikay po, patang magpainawa kayo ng gagawa nyo. Magmall, magtongits, magbeach. Ako na kaya po, mas buri kong atsuko keng kwarto eh. Kaya ba't gawin na namang dapat lingunan, kaya po, mas buri kong atsuko keng kwarto. Karing kumanyayang oras, ay magirandang music, basa-basa. Siyempre rin nga diwa, no karanda sayangan ng oras do, pwedeng susugal. Potang kay masantinging gagawan. At itangan po tintang makanya na ugali po tang kaing manyayang oras. Manyayang oras. Kareng idle moments tamo. Ini pong kaya katamong gospel ngayon o ining metong babae, propetisa Ana. Pituya ka ng banwang talasawa. Kaya ba nita may tineng asawa na niya, the rest of her life, biyuda ya. Hanggang kayong miras siyang 84 years. Pila niya kayang banwa niyang mabiyuda yun nang 7 years lang may asawa. Kaya ba't ngayon miras na yung 84 years. Naman siguro may kasawang 70 na. 70 years old. Kaya ba't may tayong asawa na 77? Siguro naman mga dyan 20 anyos siya pa mo, talasawa niya. O tayo na may kasawang pasibayan Kabas, nung may kasawa yan 25 plus 7. O, di 32 years old siya pa. O, pwede pa, may asim pa. Ngaran ba't siya pumakan yan? Nung 30 plus siya pa mo. Pero na may kasawa. Bala mo, sayang naman yung panahon na pwede ya pa magkasawa. At may kasawa. Kasing gawa na sa iyang naning panahon na kilub na ning templo. Yung gawa ng Ana, migdato niya mo king templo at pangking kwento ng San Lucas. Nung no karin niya mangadi at magayuno
every day. Gilgul na yung panahon na king pamanalangin kabud may biyudaya. So, yung buri na sabihan, dinedicate na yung biyena, King Diyos. Kabud may biyudaya. Bali po, kana ako, sa bagay ngayon, matuwa na ako rin eh. Pero yung anak-anak ko, sayangan niya po yung senting yung lalaki. Sayang kayo. Makanya po yung pamangaman o rin aliwang tao. Siguro po, makislap yung yato, manyaman yung babyen ng karangyan, sigla ng yato, pwedeng ka rin may sayang na ng biye mo, pero pwedeng sayang na ng biye mo, king panahon susuyo king apong Ginoo. Kaya mamili tamo mo no karta manyayang panahon. Pero yan mas pinili ng sayang na ng panahon na susuyo king apong Ginoo. Sayang ng king panahon ko, king apong Ginoo. Nang kaya po baliyo rin nga diwa, ating kong metong maging parishioner, ining apo, may ka inganak na, nining matua, may ka special child siya. So apo na kanya ninin na. Anong manintunan niya yung ining anak na, alang manyese kitang kining apo ng special, o dinedicate nining matuwing biyena, king pamanyese king special child. Ita pong special child, buri sabihin, baby forever and ever. Anya pong magmisa ko, at siya king haraping, magmisa ko itang bisitas da, siya king haraping baleda, patang kailol nening apo, itang apo na, maka-wheelchair ya. Kaya tayang harap na ning bisitas. Special child siya, ining anak. Man makalakad. Nya bala mo makakunayang maragul makanyan. Pero ini nga po, sayang na ning oras na't panahon. Manyese keng apuna. Kita pong hirap dapur, in-interview mila. Kaya makanya nang nanitang sangkan ng bakit ita na karine sinentro pinokos ning matua ing Vienna. Ketang apo ng kumbaga, patanong nano nga pala mo, pwede ka pang dakalagawang gawan. Kaya sa akin, makababantin niya mong day and night, ining apo. Pero kaya katama po, nganapin, potang kay, naman kailangan gawatang great things. And kay, just little things. In God's eyes, they are great. Kaya katama ng kay, Mekad, itang great things sa isipan tamo. Pota king Diyos, naman great. Pero retang lati-lating bagay na wala tang kwenta. Indeed, ila rin very great. Napota pong mimisip ko, putante mo itang matungay ta, in God's eyes, she is more blessed. Kesa ka rin politician tamo, bala mo, they are doing great things. Pero, pota in the eyes of God, ali naman. Detang kalupan na nitang matungay ta, they are the heroes, real heroes. Aliwaret ang bala mo, papaltora rin accomplishments da, kalaraman la pala, gawa-gawa lang pala. Pero ito, like Ana, kining ebanghelyo, keride sa yangan, ing bieda. How I wish, diyan nga ako rin po, diyan ka na ako ken pare, manatili kong sasayang na ng biya ko. Kareting mga lating bagay, aking matada rin tao po tang kaya bala malang kwenta. Pero, king katutuan man, king tutuman. Maniwala akong ila ring king matana ng Diyos. Ila ring great at maula. Amen. Amen.
Ngayon ipunti may kakapatad, yatad talaking ginuri sa tamang kayadwanan, nga tamang makibat, Ginu, ibiyem mo, engke kang pakalulu. Ginoo, ibiyem mo ingke kang pakalulu. Para king iglesia ning Diyos, ban matula ng ipahayag at isani king bien kaya katang kasalpantayanan kang Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyem mo ingke kang pakalulu. Para king kapayapan at ikakayap ning mabilog ayato, ban ding grasya ning Diyos kaya katamu king bie iti. Tayranda katamu papunta king kaligtasan ning bie paintungol, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyem mo ingke kang pakalulu. Para ka ring masakit, pauli ning danop, kapanandaman o lungkot, ban ing misteryo ning pangabait ng Kristo, pagdalanong kalusugan at kapayapan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyem mo ingke kang pakalulu. Para king kekatang komunidad at ding kekatang pamilya, mabiyasa tasa ng tanggap kang Kristo, karing kalulu, at karing magkasakit ng tao ning yato, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyem mo ingke kang pakalulu. Ngayon po, aduan taming sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, Maria, bait na yung anak mong Yesu Kristo, king kadalisayan at lugod. Itad no sana ring panalangin mi, arapan mo, uling gagawan mila king lagyunang, Jesus, aginumi. Amen. Amen. Deta pong makasadyang mag-offer, talakad na lang. Magyabetan pong magkanta kindalit para king pamagsadya karingayin. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo ting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligayan ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, king kay kang pakalulu, tanggapan mo reting kay ngayon. Kapamilatan ng pamakisuro mi, kaniting Eukaristya, lalo kesa nang ganap mi biyebye, king lugod apapasyag mi.
tiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo, At kekan timurin, yat nayo ren puso yo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alangang lubos may ipaya, kapamilatan ng Jesukristong ginumi. King misteryo ning ama ng may katawan tao, sinlagya ka ring panimanman mi, ing bayong sala ning kekang ligaya. Kaya aki kilala miya tatatangadan ng Diyos, inya mabibiyasa king lulugod king Diyos, ay emi akakit. Ulinita kamberi sa blangkoro ring anghel karing banwa, daralit mi kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kekang. Kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, madyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Pira sunay binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya, iti ko nga nat kananya. Tingin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyin ng kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minong ko kaniti. Iti yung kalis yung ka na akong daya, ming daya ng bay talang hanggang tipan. Ami bubuo para kay kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran daring kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan, kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganahan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyabli na may biyen ng anak mo, darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganahan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yakin lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka mula naman din kapatad ming pepainawan at maninayang sabing miye, ading sablang may yango na biye.
Tanggapan mo sana king maligay mong arapan. Pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, ang Birhendo ng Diyos, kambenang San Jose, aking esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panabun, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutup, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto kay nga mayan talapangabos at may bukibalan ng turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Igabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin ni, ban king kasaupan king kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang manyanaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming kalapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya kan timurin. Ting may kakapatad, masyatamang yung pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan.
Yung kordero ng Diyos, ay milalako keng kasalanan ninyo to. Noon tamang mayaos keng hapunan ng kordero. Ginoo, ek kumatampang tanggap kay ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako.
Siklaw tampo at pangadyan tayong orasyo emperata laban king COVID-19. Itamungan po, o mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan ke kami at may kamatena karing dakal ataw. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yatchat me ke kami ing makawulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila rin pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salilamu, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarilirap, king pamaglingap, karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayawo nabi. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay duning Diyos. Musana pisawili ng aklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calonsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. Talakad tamo po, panalangin king banalay Espiritu para king synod on synodality. Itamungan po, makatalakad kami harapan mo o banal ay Espiritu. Abe-abe makatipon king lagyo mo. Ikang bukod mong talatayid mi, abayan mo kami. Mamaleka karing puso mi. Iturume ing sukat ming dalanan, at nung makanano miyang pamaralanan. May na at makasalanan kami, mo kami pabustan maging panibataning kaguluan. Mo paboren idala na kami ning kamangmangan, padulong king maling dalan. Niing pa mga biran ilisya na ring dapat mi. Akit miya sana keka, impamisan metong mi. Ban kanita, makapaglakbe kaming miyabe-yabe. Payinturo king alananggang biye. At kami maliliking dala ning katutuan at ning matulid. Itinganaduan mi keka, ama ni Gobra, karing sablang lugal at panahon.
king gameto nga ningig pa, at ninganak, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, tatagkilan mo ring biyemi kanitingay Eucharistia. Papanatilyan mo sanang mabiyeng lugod mo karing puso mi, baking maging karapat dapat keka. Tiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginu, mantabaya kaya kayo. At kekan timurin. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may ipayin tuto. Ang iba, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. May arinig kaya katang kapag masusyan, niya umetaning paligan ng Diyos, kapamilatan ding pamibiye-biye tamo. Salamat, King King Diyos. Diyos. Dakal po salamat, maya po oras, kaya kaingan po.